Irago irai gitagwo mundu aigatiriri yurite karithi gakongoya kindu gothe githi kigunyu ndutu nda ikaraga thi no ndutu na thuya na ngungu ti ngungu ni na nguya na iroboto ciothe cinongoya no kimenyero hindi andu makoragwo riu makihaririria mundu retha mbembe ndawa ya kuhanda no menya andu makoragwo magwibanga muno makaiga atiriri mbeca ici ndaciga nigetha mbura ngiriga tutigakorwo ora kuga gwetha mbeca cia kurimithia na cia gwetha thumu na fertilizer riu ri ni ukiwe kama kawaida to our Wangoiris Chronicle ni akiura Tegwele riganete riganete the tab bomb hure mheshimiwa ni ukio ni akirete no makiaragia na Wangoiri na magakiaragia magaibanga tundu akirwo ground uria kuraire na ni ukio last time ri menjagirwo mai ndathiete ukinjira foundation ni renjithia mai yes na ukinjira Wangoiri niwe wina uigirereki wa scout ni kugukwenjwo mai na san Mena san. Foundation no kionire gatiriri. Andu itura riu ri tondu ni gwakiura ri sa kana Mr Gikonyo ri arakiuga ni egugitigirira ati andu aitura riu ni mahanda. Arahurira Wangoiri. Aramuria point man. Riu ni point man kana point woman. Ni point woman wake. Aramuria Wangoiri ona thimu wa mheshimiwa tware mucemano-ini. Aya. Ni mwana. Yeah, no. You met all the way from Mheshimiwa Gikonyo. Emos, how is you? I'm very fine. Tell me, sir. Ayo, kwana tabi. Yidi naka urutoria kuona sani. Ona my husband. Tokare toi magwataniro. Okwara tegenya te mheshimiwa. Karori okugura nejuru. Oko yureta mheshimiwa reke ngwire. Woko turathimetwo biu mae toro ona indo icenje tigatuika green ona nyambu cia maite koguo ri materere no ni marakunuka ukwaraga atia munene wa nie Arugu siragia atiri foundation ri tondu anjithiria andu mai ri kwina riwa ri I was thinking kana ni wega andu acio tumahe mbembe na fertilizer kuri andu aria matehotete muno na still ni undu wa ciana ri no tugerie gwetha andu tungihe gambuti na mafuri ya so okay I'm always ready to do your work twambie ri Aro sudira twambie ari next week nige tondu mbura ni ringite andu tumahe mbembe iria njega mekuhanda cia bagiti na tumahe fertilizer koguo ri gwika we and your son weirike uria mwana naguo tukienja borehole nogo muguthi na mbere na ndaguo okay karua ndero oi chania no kamutaro Wegano mahaya bebe fertilizer gamfuti na mafuri mheshimiwa yake kono wathurirwo ale rwatiasa mundu muntu atigire ai tondu kugite twathurwo ri tutaithie Wanjiku nigetha ikare akiruta wira one twari na bata nake Wangoiri ara kwira Wanjiku ndirateithia andu muno na matia muthurire no mateithie muno nawe muthenya ugikinya na makireherwo mbembe na fertilizer egiuka na Wangoiri magetha nginya mundu wa guthia akianagirira ku ne mukaheo ki na ne moge ngira ndicenjagia ni gwake mucie yes iraheanirwo kwa Wangoiri mucie gati gai san no cio ndona hau agithonda thondia hau githiri kiu ni kiau whose forehead is that? Kirotke ni kia mwalimu wa Sande. Hey, mwalimu wa Sande uraregeta kuingata kanyu tukama sister ne kwa gambia cia kuhotha. We, gai, wari hoe. Akana wari hoe. Ngenda mweririe uma. Mwone na goro uguo. Ndira manage this project. Cia Mheshimiwa Gikonyo. Atari gete-ini. We mwalimu wa Sande, toka kwa line. Ocio ndagicemanio na musaada tutirakonangera ukagokete agakareta inini wakorera inini akora mutumia ugagugu wa kundi kingi makoragwo we Gikonyo wagwari ndio leftire group
Ndena group ya WhatsApp haha. Mundu wothe wareftire group ya gikonyo to ni aguiye. Umatongoretie wa mangi. Toka kwa line. Ipa shughuli. Hey, Ngai. Sifo. Kohoyaga. Wena wale taraini ya gafuti. Ina wakuri video na wadeketa Office of the President. Kama tare pia. Wako hinya na akia. Noiga hata kana na veni. Hey, Emma. Ngai. Pasta. Ngai. Niwe kikoro kwa ifurire. Nto wetakia gathie matuine. Ngai. Sam. Osina pastor na kuigiria moko. Ngai. Teacher of kindergarten. Mwalimu wa kindergarten. Nathari. Yeye nathari. Ngai. Wewe hebu bebe. Wewe kwa joko hadasia. Hada gikoyo kiremenyerete. Akuona cia gikonyo. Gitao githigo. Hada githigo. Wewe kwa joko hadagia to nathari yaku. Guthondeka kamete ito ya ma agent. Ugitoingata nathari. Nathari ni ndara mione Kenya. Kani hana bara bila kanathari kau gaku etu wa nako. Nando ugeigua. Ngai. We, handi mendi. Barari ya oso. Wewe ukale na tumure menyerete wa thungura. Ndike kwa fertilizer. We kwa jana watu tumira borithi. Otuko. Ate toinia Canada nginya remwe. Handi mendi. Urege toine ni agakoya thumu kana kwa fertilizer. Failure to do that. Thio kahanda na wa thungura kana wa mburi. Iria tare. Handi mendi mogima. Heria ndabe au. Kama esimu ani matamu esiragia. Wako moketa ni andu wa ucio ayetaine. Ni agoire tutirega ni agoire. No ni atwesiragia. Webura na rio. Pale. Ina wewe pia kwa kitanywa kwa watu iria gosi. Upewi mahindi. Na sumu. Hata sumu. Ngae. Jameta mfulani. Bronga. Atarere golie. Wetu mwena wito. Gitanywa gwari ucio ngiahotari. Wambirie koina karupo kariko. Hata si uchawi ni maombi. Ona adhaisi si uchawi ni maombi. Hau tongi kitu. Tunakodagera. Henda huko. Soka huko. Ni mahindi na sumu. Na gambuti na mwafuli. Toka Waikonyo. Kenda na moto.